MC baria baumite wodi-ini iria ciethagirwa igikujira mpithukiro cia maitha ni baciumiritie kumeneria mpithukiro ya rua ntere cia natho ikarika riria ritigite ndithia magana jana ci antu guta uturo na bangi gutigwa na ngurario ni bameneretie bonene munene wa borithi Japheth Koome bakiuga kinya kethirwa ni mumiru bationete uria agutumira obisi iria anenkeri gutwika kiguni kiri mugongo jwa Amiru bamwirite achieberie gitene kethira ngugeu kakuona ikimwitwira Mukirimithika ni agutwambiriria cio. MC bantereire iringa wa imaitha ibaciumiritie kuthetera antu bao bakiwa maitha yachokerete na inya nkuruki ya umbere ya kathirikari ukaria mwamba nkurukie muntu mwene into kuringa na abura tuonete nonto kuma kaumo na kuma twaria rere onde utentu kutwibetwe muntu umwe akuwatwa nonto bo amba ba ngombe otero twibetwe ngombe cieto ciocoka cionde ira cietire meaning uroka ruone mwamba ti mwene into so yethera thirikari ke kwenda antu beto bamba nonto twathe no tingwenge tukaruta katwaita kuia na ntena obwangiwa bo nonto ugiakwethera indare ya ngombe yana kana muntu na arare ya ngombe yana na iweta na nakuciona na nakwirwo ireana na thirikari ti umwirira so kinyawe kakaita kuria cia mutori nyawe kenda ona biawe na thirikari twara tweterete ke kwenda twethiamba kasumba ya thirikari ekuwa weta konego ngombe ciewa bugata bonego citi bwaturetera to ngombe tora tutengu cia diwira no runara so teko mecherie ere kwekuwa ndene Kenya boka negotiate na mwamba kenda uchokire no to turetera mwamba ora yite interview definitely kuona ni no watire mwamba kenda uchoke ngombe re amwamba o inotia so trend uya kaba conjunction pa kuwa wamba bo yakabwa bwethia ligo ketheka ngombe ici umbete kwithirwa kukibwithirwa operation mtura wina cio na narari within Kenya ngombire cia soka mwananchi mwambora ethirwa kiminya kwina action ikukua na action ile atuma kwatwika mtu atithirwa akiko cia ngombe iko kwina liwe ya mturo kuia ethirwa akioya ansiote atua kwethia atia akuyukirwa kuringana na bo kinya kethire gwatumirirwo operation mwanka thayo te matunda yaroneka kumania ayo uteke baro twerwa geweta kiachoka ngombe 50 kana ngombe yana kana mana ile ibia thire ibia kuona you see uteni de toretro ibaro bira tukwenda kuibwa baroreta ibaro baroreta bira bionde bakenda kureta bira tukwenda kuibwa ni atiri ngombe itekuiwa bubwo bwa mbere na ike yakwethera ikuiwa ni iraiye ya neoro na ciochokeana temanto akuria tukira wa kibaro kakwenda ntu betu bari ya ibaro ibya thirikari tuti bantu betu batire ya ibaro so thirikari nereke otukima na nereke otuenjoy atongeria Bible nterete inspector Borisi Japheth Koome kiara bakiwa batai kuorito bwawe ya muono Meru ndwene thirikari ne tweregethera tukaretie ne thirete ya turia etwira ne tunenkerete antu banene betu ite antu banene betu ite tutire antu banene batu bira mutiari urachoka kia byantu chukuru ni ngombe awatagendia ni mburi Bwana Koome wo umite Meru wa na tutawi iko kinya na atu iko impact yeku na ground no burete ko doge ya ground yaro antu beto borawa askari borawa ngombe cheyo wo Koome burete ko doge kuma Nairobi wa na helicopter na weya no menye imbibi kure antu beto nao no ndukinyawe mu Meru no ka ko dote mu Meru dote na matunda kinye ndero ke do ati mantu kerira Meru bakuthetera etha Meru bo karetie ubakaretie bakiurawa nawe munene oborithi nawe kya guthogura moingwe resign kinyore kaneneo no ntoke agwethera antu betu na akatukwa rekaneneo na president yekire nya mu Meru ngi aombe okari into bietu ana betu barabai noruru na into bia Meru kuringana na bo amwe na wamba bo kwina njame kwiya ithaka bia Meru untu bawite batete keria bobwithe kabareo no ndu biotu mabora antu ikenda baba makia kenda baba inga nara Rwanda rwatwithia tukirithia na atukua kwanza inyambe na conservancy yetu inao nara Rwanda rwabenge antu alau baomba kuyukitha kabira bienara kuna antu bethiritwe through rensira bukwetha bakentrenchi na bakambiria utumira kithaka kiake Meru rui barombete thirikari ucukaniria mathwanio yokiri ukaria bwantu na into biao bakiwa kama inya yonde ya thirikari yerekeretwe kijenzi mwana ora utebia kamatete uti walifu abwethia weka kuthetera right tia weka kamatete kadhimu kawe no autoriria jeshi antu akwithira mbabara ba utuia bakina mairatha mburu au nibo boturirwa jeshi it is that time bamenye nende mabane yo ume kenjensi
ye kiri karia bwante no karia bo into byantu twethinya thirikari concentrate na ara mno ke maandamano ya kuendelea thirikari kaulo nyao sababu au kumandene ante thirikari kaulo tubatu tukayo into byantu ya burato anje kuyira ng'ombe antu banje kurawa Rwimba rombete thirikari utira kari na rethi bandwanda cia Rwimba ukarua buraku bati yethira i serious no karia antu banyambene ni choki operation ire weti echoketawa na kinya bara bakwa kana bariuka bakiakua bakau operation eu ikethire reo baubo antu ba Meru na inyoke yakwithira kwe antu betu baikuna bakarea kureta operation eu baunu antu ba Meru raibo antu banyambene waziri CS nujito kwendete turea Meru no mwane tu a plan kana wa announce operation ethitho Rwanda ng'ombe ire chonde china rairetwe kwina wamba magetire cionthe cie within isibati kuthirite kuendelea nikenda kuthogona recovery ya ng'ombe ira na ciithwa cie intact itirona kuota iba wati kutwa helicopter ikathiata ng'ombe cietu na inya nara na jo security road kana barabara ira cia ukuma Rwanda na ciketha ciebere clear kenda inya kuthinga tibo ng'ombe bukwithira bwe raisi nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.